Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila. Mina ngizocela kuwe laphana ukuthi-ke uma ngabe umusha leli khasi-ke wenze okulungile-ke laphana ucindezela ibhathini elibhalwe ngokubomvu laphana-ke elithi subscribe-ake akubizi imali kumahhala nje. Yakho ngisho-ke nesenti-ke elimnyama leli khona uzothola zonke iy'ndaba esikulethela zona kulo leli khasi-ke leli-ke udaba kulethele lona namhlanje. Sithi-ke sekukhona insizwa laphana ku-TikTok ibikhomenta laphana ibeka umbono walo ngalolu daba lukaLwandlunkulu nokuthi ngeke asasebenza nabalandeli bamaskandi-ke. UMthandeni kube sekhomenta-ke kuleyo video-ke wathi, mhla ngaphawula kuyoba nje kube nje kube njeyaya. Kukhomenta laphana-ke i-akhawunti ebhalwe ngokuthi Mthandeni Manqele. Sike sangena-ke kuleyo akhawunti sasimafika sibheke ukuthi ngabe yakhe ngempela yini. Sathola ukuthi-ke leyo akhawunti ino-5.1 million likes and 336.4k followers-ke. Kusolakala ngathi impela-ke eyaMthandeni-ke ngempela-ke. UMthandeni-ke khomenta-ke laphana ngokuthi mhla waphawula kuyoba nje kube njeyaya. Nawe-ke le video-ke ngizokudlalela-ke le video-ke yayo le nsizwa-ke ibeka umbono wayo, uze umbono wayo. Ngizacela kuwe ukuthi ngene ema-comment section ubhale ucabangani-ke ngalolu daba. Ucindezela nebhathini ebomvu laphana subscribe-ke akubizi imali kumahhala nje. Nesanti-ke lemnyama-ke leli-ke nawe-ke le clip-ke awuyithokozele. Kusobala impela ukuthi umculo ubungakawazi kahle noma ka-understand kahle uma ngabe wangakazwa ipopola ingozi yokuthi sizoyithola sila mhlawumbe ulwaye ekhuluma amazwi ukuthi akasafisi mhlawumbe ukuthi ayibandakanye nama-artist kaMaskandi noma ayithole sebenza kwi-feature ethinta uMaskandi. Uyabona lento yaba wrong la. Lento yaqala la ukuba wrong. uMthandeni akukho nakancane la mina ngizomsola khona. uMthandeni ngicabanga ukuthi wayilandela inqubomgomo owakumele ayilandele uma efisa ukusebenza ne-artist elithile. Wakhuluma nabaphathi bamnikeza, right? Bavuma, basebenza, wayenza ingoma, yashisa ingoma, right? uMthandeni noma ngakuthiwa khona la bechoma khona, eflexa khona, epika khona, ebepika vele kufanele ngoba upika ngengoma yakhe nangokusebenzisa lento yakhe ukuthi ingoma ukuze ibe yilento afisa ukuthi ibe yiyona uzodinga lebloni i-artist, right? Lento yokuthi ulwa agcine zondeka kuba khona iside elingasamuzwisisi ulwa inani yenziwe umphathi. Yabo umphathi ube wrong umphathi ngokuthi afune ukuzophusha i-personal agenda ayiphushe nge-artist lakhe. Yabona umphathi usebenzise ungabi professional. Nengicabanga ukuthi izinto ezimbili mina engayibuka ezenza ukuthi ulwa agcine ebukeka ngendlela ethile kuyiside lamabhinca. Ilento yokuthi kuthiwa akatholanga sent noma umphathi noma inkampani ayitholanga lutho ngaleya ngoma. Bese kuba khona le yesibili-ke le eyenzeke yagcina isiqhamuka sivela ngengoma kaKhuzani, yangithola. Nengicabanga ukuthi kuleyo yokuqala mfowethu kwilokhunga what you call kwinkabination umuntu ophethe laphana into ezithinta ama-deal nemali nani uLeroy Khoza noyinkunzi. When it comes to that, angiboni ukuthi kukhona into ongadida ngayo Leroy Khoza when it comes to indaba zezimali okanye ama-finance when it comes to ama-artist. So I nearly doubt ukuthi kwaba khona into yaba wrong, yangithola. But kwaba wrong noma akubanga professional noma akuthiwa ke kukhona laba robhe kakhona akubanga professional for uBig Zulu to go kuma podcast okanye enza ama video okanye post enza istatement zokuthi abatholanga lutho beyinkampani noma ulwakaze ethole ngisho isende. Nengicabanga ukuthi coming from you representing inkampani Big Zulu abasekho esigabeni sokuthi belokhu bepost manje. Basesigabeni sokuthi angazi bayibiza ngani lento noma i-press release noma yini leyo ukuthi uvele ubhale istatement usiposte lapha, yangithola. Uzobona ukuthi lento kwayephusha i-personal agenda. Kuthe mase kwenzeka lento yesibili-ke leyo ukuthi uKhuzani athi kune-information ayithole kuBig Zulu bese uBig Zulu athula angaphawula ngasho lutho. But you know exactly ukuthi i-artist lakho lisebenze nembangi yalo muntu omsherela le information. So uthini-ke wena nge-artist lakho ngoba phela i-artist lakho manje usulifaka phakathi kwalabantu bowu2. Ulwa wathi uKhuzani eqeda khipha wahamba waposta ku Facebook wathi amanga ku track 9. Yes.
okusho kona ukuthi ulwa le nkulumo ayishiwo mhlawumbe uKhuzani against yona noma uyayiphikisa, right? But into efika ibe inkinga nomuntu kuzobona ukuthi ukhona umuntu oqhatha abantu la umphathi umfokanene uBig Zulu uyoba nebhadi noma waba nephutha lokuthi uma sebonile ukuthi uKhuzani uthi ngegama lami and lento angiyishongo noma ngayisho kwakumele aphumele obala ngoba phela iartist lakhe selivezile ukuthi aliyazi lento. Wena ke njengomphathi angithi igama lakho liyavela kule ngoma le eyimbangi yalo muntu osebenze neartist lakho. Why uhluleka wena ukukhipha sakhe statement ukuthi hayi ngakusho lokho noma lokho kwangamanga? So bafowethu ulwami mina ngemsoli mayezothatha isinqumo sokuthi angeke sasebenza nama-artist kaMaskandi, kodwa futhi akukho la mina engisola khona uMthandeni. uMthandeni ingoma vele yakhe kwakuyi-idea yakhe ukuthi kudingakala ulwa for him nje ukuthi acabanga ukuthi ingoma yakhe idinga umuntu ofana nolwa ukuze ibe lento eyaba yiyona, ukukhomba ukuhlakanipha nanokuthi ukuze ahambe indlela ezi-right zokuthi athole ulwa ngoba wakhuluma nomphathi. Umphathi ke manje usekhamseleni engasachazi ke yena ukuthi ngoba nangu umfowakho usekhipha indaba ezokuthi wena ke njengomphathi uthini. So automatically ingane kwakumele ibe ne-confusion ngoba phela ulwayo ingane, we can't run away from that. Kwakumele kube ingane ibe confused manje ingabisazi ukuthi iqhubeke mhlambe ihambe noMthandeni noma iyeke ingane yayibona manje isiyenza nama-video nangengoma kaKhuzani ukuze iveze ukuthi hayi ngoba ixabene nabantu but ingane yayilwela inkulumo eyiqiniso. So nje sesikhuluma iqiniso umuntu owenza yonke lento lokuthi ibe kanjena nje hayi mina ngiyamsola umphathi hayi nola leso umphathi ezoqhamuka ne-statement esi-straight esoba iliqiniso achaze lakhe iside kodwa kwamanje impela hayi umphathi waba wrong. Umphathi waba wrong. Umphathi wangamele awukwazi ukuthi kuyi-Chiefs ne-Pirates wena uyi-Sundowns bese we-Pirates ezocela usizo kuwe bese wena uzokhuluma izimfihlo zakho nePirates uzoyikhuluma kwiChiefs. Uthini ngeplayer lakho ke wena ngeplayer lakho uthini ngalo? Uthi alibukeke kanjani ke between abalandeli beChiefs nabePirates? Inkinga nje yaba nomphathi hayi umphathi wafana wayilaxa. Hayi wayilaxa umphathi.